Henen Kesngi hadian bakecing yalang pen itu kertong MDC Chong Keseng Voice of the People Party VPP nakaliang ba Arden M basai moit ulak keren ru ndak baong hadian bakecimi partai Keseng VPP kidon sibun ba Keseng sain partai kibadon hak sarkar kibatemu ban persang bat pentame dakum tai ya kipai ba kamtam lele hadian bakipai ba kilak penjob ya Keseng VPP hak MP election Shalok Sabha ke sarkar lembat ki parti barok ki badan haka kistang kumno ban pentame bat ban penbit bat yau pat ba hadian malami partai ke Voice of the People Party hi andangnya job kamtam ya ke MP election ke sarkar kini kiseng barok ki badan laga sarkar ki persyang kilat kilenti kumno ban pentame yau pat ba nangta kidon segi kintin berngamru ngang namut bagani ke MDC election de try kan kam kenjak mo kanum songshit kumba songshit ke MP election anamut bagi madu jengi try lah kam tanda temrengi mat kan songshit himat kini ke MDC namangi bi madu ri dan ile songshit hi hagar kom keren bat kunjuru i madam ampam kini ngai gastang manmi balai kicing pensnow kijungki kijingke ani kimi kita ki tamasa manta ka panai aduk January klemtip show long school pen peps ka school ru nomor balai ban pen bernia ban pen melen ya ki samla lani ki pat ba noi ngangas ngau tu kendiang kamut utu balik syat 10 boro ulit kersahan NPP no dan ubait pelat yu Brian Adam kat kini kalat kawan hari lejong dakat badan kepisangan kelong banlet sa jingkan mau kadai tang ke jinglet ban sa jingkan mau ban imar kemat yu Brian Adam dai balik kersahan NPP kadai kata ke kubur ke bangakwa banong